Nirari ihinda rĩa Kagũrũ Ndeithia. Tauni ya Maralal, kaunti ya Samburu, maafitha a borithi magitabania mũgũrũrio wa gwethana na arĩa marauna watho wa mathaa ma curfew. Yaani amejui masaa ya kufunga baa. Arĩa mataratigĩtie mayũ ma gwĩthara ta arĩa angĩ makĩhitha rungu rwa metha. Kigeria gwĩtetera gĩtũmi gĩa kuna watho. Kumbe watu walikuwa pato na sherekea vile ilifunguliwa curfew juzi na basi kafunguliwa. Watu walikuwa nakaa kama anafurahia hii vinywaji. Wengine ilikuwa hakuna social distance. Tulipata kushika wote. Rotich akiuga mũgũrũrio ũcio no ũgũthiĩ na mbere o rĩrĩ marĩkĩtie kũnyita andũ 40. Hili ingefaa kuhimiza wananchi au wenye biashara wa baa ni apate kutii sheria ya kufunga ikifika saa 5 wafunge mabaa sao na watu waende nyumbani. Atushike watu wakati watu wanatembea kuenda nyumbani kwa sababu iko hii allowance. Hata watu wakitembea kama wanaenda mbali kitu kama nusu saa hatutaweza kuharass watu. Arĩa manyitĩtwo mahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Maralal o rĩrĩ metereire gũkinyio igoti-inĩ mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Jenga Wambui.